Whātalo whātu i le suafa o tamā le alo ma le anganga pa ia. Nā lo le soifua ma le langi e mamā. Whātalo whātu fo i le pa ia ma le mamalu o tātou e Kālesia Uniting Church e Victoria ma Tasmania. Whapea fo i le mamalu o le atunu ua ua ma au mea mamai e maua mai le nei whaasalaunga. O le nei vai aso o le amatanga fo i lea o le vai aso o Sulufa'iga po Tagata Sulufa'i. O le theme la o le Refugee Week po le vai aso o Tagata Sulufa'i o le A Year of Welcome po tausanga e wala au lia ai matalia le nei le lei ai i lato. We acknowledge that we gather, we live, play and worship on the land of the Kulin Nation, and we pay our respects to their elders past, present and emerging, and pray for God's guidance as we work together as first and second people towards true reconciliation. Wala au e tapuai. Le amo mai lea i le salamu e selau maleono, sufuru maleono. O te alofa, a wae whaafafonga mai Yehova i lo leo ma la o ai o inga. A wana whaafafonga mai o ia i a te au. O te wala a watu i a te ia i aso uma o lo uola. Tātou te talo. Le atua tolu tasi pa i ai. A fio mai o ia i mātou i le nei tu la. Whaapa ia ma whaamanuia le tapua inga lo nuu ma lau whanau. E ma whai ai o na mātou tapua i lau a fio. I le anganga a toa ma le whaamaone. I le suafo Iesu lo mātou a lii ma le whaola. Amen. O le tātou pese, mo le Sauniga, o le pese lotu tamai whaawhitai. O Sauniga ma pueina e le aonga whaawhaia onga i Mālifa i Samoa. O le tātou te talo o le whawhatai ma le whaato e senga o le a whaperetania lea. Our prayers of adoration and confession focus on the theme of Refugee Week. Tātou te talo. God of Abraham, Sarah and Hagar, God of travellers, migrants and refugees, thank you for the beauty and uniqueness of this southern land which we share. Grant your protection and grace to all who shelter here.
Forgive the racism and destruction that have been part of our history, and our disregard for the pain and oppression within the Australian community today. Help us shred our provincial expectation, take away our cultural tunnel visions, open our hearts to be caring neighbours to each other, direct our lives to just and peaceful actions. God of 1,000 faces, help us also to acknowledge you are worshipped in many languages, in different songs and rhythms of life from our own. May we respect these religious insights in each other and assist each faithful expression of you. We rejoice in you, God, in whose image we are brothers and sisters, by example in Jesus Christ, who we know the breadth and depth of your universal love. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And hear the words of assurance. In Christ there is life. With Christ there is freedom. And because of Christ there is hope. Hear then Christ's word of grace to us. Your sins are forgiven. Thanks be to God. Amen. O tātou tuswhai tau nei tai au, o le amaua mai lea I le evangalia a mātaio, ma tā opue iwa, a mata I le sefulu, I le tolu sefulu ma le lima, se o atu I le mata opue sefulu, ma lona whai opue valu. Whaafonga maia o le a o whai tauina. O na malanga atu lea o Yesu I a ai manu uma. Ua o atu ia te I lātou I sunako. Ma tala I atu le tala le lei o le mālo. Ma wha mālo lo I mai ese ese. Ma mai tinga ina uma. Ua sila atu o ia I le motu o Tagata. O na muti vale ai lea o lona alofa ia I lātou. A wāpei o I lātou o mā moe ua wha umalia ma anga le anga ina. Ua le ai so lātou leo mā moe. O na whetalai atu ai lea o ia I ona soo. E moni e te le ngā luenga o le selenga. Ai to e titi le au whai ngā luenga. O le mea lea, ia o tō ai o iatu ai I le alii o le selenga, ina ia awina mai se au whai ngā luenga e whaia le selenga. Ua wala au atu o ia I ona soo e to o se fululua, ma tu atu iai ia I lātou le pule I a nganga leanga, e tutuli e se ina ai I lātou ma wha amalo I mai ese, ma mai tinga ina uma. O ingoa nei o apostolo e to sefulu ma le lua, mua o Ioane o ingoa fo ia Peteru, o lona uso Antirea, o Iakopo le atalii o Sepetaio, ma lona uso o Ioane, o Filipo, o Bartolomia, o Toma, ma le ao la fonga o Mātaio, o Iakopo le atalii o Alefaio, ma Tataio, o Simona le Kanana, ma Yuta le Sekara, lea na whaalataina mulimule ane ia. Ua awina atu e Yesu le to'osefululua e tālai. Ua ia whaatonuina I lātou. Aua tauteo atu I se ala o nu ese. Aua foi tauteo atu I se a Aso Sa Maria. A ia o tau atu pea I mā moe ua le iloa o le ainga o Israelu. A o tau wō ia tāla I atu e whaapea.
lata mai le mālo le langi. Ia wha mālo lo i e mamai. Wha tutu i e ua oti. Wha mamā le pela ma tutuli te moni. Ia o tau avata fua a wā ua o tau maua fua. Wha manuia mai le atua le whaitawina o lana fionga pa ia. Whaitawina o le tuspa ia i le ngana Britania. Matthew chapter 9, reading from verse 35 to the end of chapter 9, and then continue on to chapter 10, verses 1 to 8. Jesus went around visiting all the towns and villages. He taught in the synagogues, preached the good news about the kingdom, and healed people with every kind of disease and sickness. As he saw the crowds, his heart was filled with pity for them, because they were worried and helpless, like sheep without a shepherd. So he said to his disciples, "The harvest is large, but there are few workers to gather it in. Pray to the owner of the harvest that he will send out workers to gather in his harvest." Jesus called his 12 disciples together and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and every sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, called Peter, and his brother Andrew, James and his brother John, the sons of Zebedee, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the patriot, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. These 12 men were sent out by Jesus with the following instructions: "Do not go to any Gentile territory or any Samaritan towns. Instead, you are to go to those lost sheep, the people of Israel. Go and preach. The kingdom of heaven is near. Heal the sick, bring the dead back to life, heal those who suffer from dreaded skin diseases, and drive out demons. You have received without paying, so give without being paid." Yeah. May God give us understanding of His word through the scriptures. Manuia ma whamarama mai tātou e le tua, e ala i le whaitawina o lana fionga pa ia. Le autu o mawhauwhaunga i le Aso Sa. Ia e whawaila lea i le tusi sa whaitawina ma tei o lona matau me iwa. Le whai upu e tolu se fulu ma le ono. E lona wha upuina whapea. Sila sinatu Iesu i le motu o Tagata. O na atu vale ai lea o lona alofa. Whai ona whaupuina ua silsilatu Iesu i le motu o Tagata. O
ona nuti momoi ai lea o lona lotu. Ona o tia ai lea o lona alofa ia i latou. O le whaiunga leo le mata upu iwa o le tusi e māteio. Mai māteio o loo ngalua Yesu i le motu o Tagata. O loo o atu Yesu o ia o le whaia onga e whaatonu ma o i ie o whaalongo mai i a te ia i le tala le lei a le atua i le alofa tu noa o le atua mo Tagata uma a toa ma le sio manga o loo tāla i atu fo'i ma moli ma watu Yesu i le motu o Tagata ma e uma na muli ma whaalongo i a te ia e o lava i lona au so. E male vaenga tolu o le ngā luenga Yesu o loo ia whaamalo lo i e uma e mamai i le tino i le mawhauwhau ma le anganga. O vala na e tolu o le ngā luenga a Yesu sa whai. O vala na e tolu o le o atu po o le whai a onga. O le mori mawatu ia po o le launga atu o le fina ngaro o le atua. Ato ai ma le whaamalo loina o mai umala. O vala ne e tolu ua whai ma whaavae mautu o le a o tawina o e tālai le fina ngaro o le atua. O vala ne e tolu o la umaina ma moli mawina e i nātou o lo o atu le tala li le. Whai la unga. O vala ne e tolu o le ngā luenga o lo o whaavae ai le ola ma le ngā luenga o e uma ua muli i a Yesu. Mua o le o atu. O le alofa tu noa le atua e ala i la nā fionga pa ia le tusi pa ia. Lona lua o le lau ngaina. O le mori mawatu. O le tala li lei. Ma lona tolu. O le wha malo loina. O e o puapua ngā tia. I le tino. I le mafau fau ma le nganga. These are the three cores or the main elements of Jesus' ministry as Matthew suggested here. First is one of teaching. Second is preaching. And third is healing. Ngā wenga na Yesu o le poni pa ue mātaio. Nā mai lau mātaio. O sila atu Yesu i le motu o Tagata. Ono winga o se matua Tagata e to tele. Mai na matua o tia le ngona ma le fina ngalo o lo tātou alii. I lona lofa i le to tele o Tagata o popo ngā tia. Wha mai le whatusa a tātou alii. Ua whapei o ni mā moe. Ua tase. Pe oni ma moe ua le aise wha moe moe. Pe oni ma moe ua le aise tai tai. Pe oni ma moe o lo o mana o mia le fesosoa. Pa mai se tasi mori mau. A whai e pa ule ma moe i lano mata oto i lona pātua. E le ma whai mai whai ka tāfo i le nā ma moe o na toi tū iluma. Se vanga na wa ia ise fe soani i le mamoe i me fai o na toi fatu i lunga. Ya ona o atu lea o
le whaitau i le mata upo se fulu. Awa le ufa tusa Yesu le motu o tangata o loo fia mau le sosoani o mamoe ua le aise leo leo mamoe. Ai ei fo i malesi ata le nae ta oto ai lalo le whai unga le mata upo eiva. Whamaia tai pe o se whaato anga ua matua. Wa o i le tau e te tau o na sele mai ai fua o le whaato anga. Ai pe tai. Ua to ai titi le au whai ngā ruenga. Ya ga matanga le tau pas fulu mai ua vana au atu Yesu na au so o le to sfulu ma le lua lea sa muri mui a Yesu. Ma au atu ma avatu i ai le pule. Ya ele o le pule lea e so ona fai ai. Ele o le pule lea e whaafete i na ai pe mita i roi maalosi ma le poto. Nai o le pule lea e alofa ai, e au na ai, e moli mau ai, e hao ai, e wha malo lo atu ai. E se ta ua ia te au o le soso onga o le whai unga o le pata upu eiva, ma le amatanga o se fu matua leo whamai Yesu, ua matua le selema, ua tele ma moe o lo mana umbia le soso ai. Ai to ai titi le au whai ngālue, whamai lea, ia o tō tatalo i le ona le selema. Ia o tō tangi atu i le atua, mo le au whai ngālue. I la matanga no tau pa se fulu. O le tatalo le nā i la taita vai. E le whaatalitani fo i le li ia lo whamai, mana o mia lau soani ia au mai nisi o le ngālue. Ai wha mai le talo Yesu, o mai o tō ia se fulu ma le lua. A watu ia i le pule, o lea ua hao a watu ia na upu maana ngālue. O mai i nāo, ua avea i nā tōu ma e whai ngāluenga. E au mai le selema. E tai i mā moe ua leiloa. Wha aua wina le ngāluenga Yesu. Lea ua whai. Le vai fo i le awa o ngā leo wha manuia, watu ia i le pule, e aro lofa ai, e moli mau ai, e wha malo lo ai. Wha mai no lea, a mata ala u tō ngā luenga i le loto i whale o tātou tagata. Te leo taimi a tātou talanoa e le misiona le kalesia. E te lea ina tātou manatu i whafo atu o le lipo o le kalesia. I whafo atu o tagata o le lotu. A tonu i o le mai e se wha manatu. O le amatanga le misiona e amata i le loto i whale. Amata i le ainga. Amata i lau e kalesia. Ia ona wha solo atu ai lea i tu atu. Ta ua lea wha manatu mo tātou i le nei Aso Sa. Ia leo whamai Yesu, ua outou maua e au noa ma se tau. Ia whapena o no outou tu whaatu maamatu. E au noa ma se totongi. Ia, ta ua fo i lea whamanatu o wai lau lavanisi pe ale ai le tupe. Ia ua whainga tā fwoi o na whaia o se ngā luenga e tatau o na whai lea taimi ma whesosoa ni ai. I lea tagata. Manatua, o sila atu Yesu le moto o tagata whai mai ua tō tele. O tele e mana o mia le whesosoani e pangalea. Ua tō e titi le au whai ngā luenga. Tatalo. Luingo le tatalo lea e o lua upu ma le whatino ina o ngā luenga. Tolu vanga o le. Ngā luenga Yesu le utu mai mo tātou i Aso nei. Mua o le hao awai. A vea ma whai a onga. A wao i le ainga ma le whanau. A wao i wō ma a mae ma sadi ai. A wao i tutonu o le kalesia. Mori ma watu la uma atu le finangalo le atua i upu ma ngā luenga. Ia malora tolu. Ia whaia ngā luenga lofa. E watu ai le file mū ma le fisosoani e o mawhatia.
O le nei Aso Sa le amatanga lea o le vai aso e tau o le vai aso mo Tagata Sulufa'i. Se fai lau tala. O lo mātou mafuta nei ma se ni talavou ia manai ona mātua na tolu I lātou o Tagata Sulufa'i mai Afghanistan I le Middle East. Tonu tau sanga taluai na mawai I mātou a inga se telefoni mai le official tātou kalesia I Melbourne. Wa tātou sanga mai le tai o le kalesia le moderator. Mana mia se sosoani o iai se ali I talavou. O lo o wa mawana na skolsipi a o ngai I Deakin University jelo. Ai le se tupe tongi ai se fale no foai. Wa mawana skolsipi lo no winga na o fees e tongi le university. Ai le se tupe fa pe fa il pasesi pe fa ia le me ai ia pe lango ina I fo inisi va enga o le aonga. Le tali le iai le mātou a inga. Ia, le iai le potu ava no I nei le mātou fale I Geelong. E mawhai o na mātou nonofo. Ia, mawhisosoani ai le nei ali I talavou. O lea ua manuia le aonga le o le lona tausanga muli le nei. O loo a o tauina mo le avea mafo mai mata. E se le ata mai o le nei ali I talavou. Pea ua toa lua se fulu e tausanga o le ri e ngoa I a Tavita o Javet e taunga I le Afghanistan language. Ai o se refugee po le asylum seeker no ese mai Afghanistan. O na ua matua fo le taua lae e alu ai o. Ia, to tele e ua mafatia. Whaaleanga ina tauranga ma whale nonofua. Le se men nofua. So sola lea I Iran nofua I nā mo tausanga. Ia, a o Jave de ia isi do no uso matua whawhine mātua. E o mai le soe le lopo fea o iai. O le tangi tui le nā mātua. Ia so uma, tā lofa. Ia, a o Jave, o le o mātua no nofu. Wa matu pe o whai mo mātari. Ia fo I stangata o le mātua a inga e whapere iai. E alo lofa iai. Wa ve fo le mātou nofo ma Jave. Ua mātou wa o ina nisi mea tā ua ma mea nofa le atua. Mai lea fo I tū maanga. A le atunu o Afghanistan. E o fo I alatou tā mafa ese fo I mātou mo fie. Ai, ua vea lea I le mātou mafutanga ma Jave. Ua mātou mana malama I fo I le kalesia o le Islamic. Wa o Islamic o le Islamia le tapo inga a Javet manai ona matua. O le vi inga lama le whawhitai I le atua. Ona o le alofa o le atua. Le ua whaaria I la mātou whetu wha inga. A wae e le whaapea na o mātou le au na I a Javet. O le fo ua vena mātou mawhitanga. O mātou maua ai nisi whaamanuianga. Manisi awa o ngata ua le atua. E ala mai I a Javet. Ia talo sia. O le talo ia manuia le tamu whai o le atari. Ia lo whangia I le atua. Ia mo se mana I manuia mo ia. Mana I ona mātua. O le tala Javet. Ia sani ma te mukisa ma le ainga. A whai manuia lo tamu whai ma maua sa o ngā ruenga. O te mana o e toi tutongia. Mea o tō wha maungawina. O la tala I a Jave. Ai o le atari. A whai manuia le atua I a te oe. Ia e au na atu I nisi Tagata. Sulufa'i. O lo fia maua le fesoasoani. Mai Yesu, mai matai o sila atu Yesu le motu o Tagata. O I tālofa. Pupua ngā tia. O e Sulufa'i fia maua se malolonga. Fia maua le filebu. O na muti vale ai lea o lona alofa. Alofa mai le tua. Whamnuia
tātou kalesia. A manuia e mātutua ta māmatina. A manuia mātua ma whanau. E meise le loa loa. Ma ia mane mamalu o Samoa, o tala whaauto i atunu esi. E meise fo i Samoa. O tātou ola ma le soifua tāpua i le atua. O iai le whasino manga. E hala i le fionga pa ia le atua, ia e meise. Lo tātou ali i whaola o Yesu Keriso. Ma le ngā ruenga whaiwhai pēa le ngā pa ia. Ia tu mau i le atua, lona lava vi inga. Nei se i o i le whaavavau lava. Amen. O sa uma e le teimi au ali tātou sene, whai le tātou taulanga. O nisi fo i o lo whaawina le nā taulanga. I nisi awala e pe i o direct debit. Ia maisi ala o lo ngālulu e aima fisosoani le ngata i le vai sonu o ainga ma le vai whai. Ia e whapea fo i whafuat. Whai te talo e whamanuia ma whawhitai i le atua i le mea alofa e tele. Ua tātou maua, tātou te talo. Le atua lo mātou matai e saudia le taulanga e tasi ai awhi ala i lo alpele i Yesu. E meisi o lau fua ipa ia e ala i le nganga pa ia. Le ia mātou mau pēa le mawhitanga ma le fisosoani mai lau fio i aso uma i le au noa. Whawhitai lo tamau a inga sa saa mai. Ia i o le mātou mau ala umanuia ma lo fide. Pa ia ma whamanuia le soifua tautua. Ai o mātou tangata. Me se nei e tunu o mātou whai mālo ai. E me se foi o mātou wa tunu pele i Samoa. Alawa mea uma ua e fua i mai. E ai mātou le loto alofa e fua i atu ai ma tausia i e o mawhatia. Whamanuia taulanga osi ma taulanga fua i lau whanau. Ia wala ese ese. Swafa Yesu whaola lo mātou li i o mātou ole ma te talo tu ai. Amen. Tātou te talo mana unga. And prayers of the people. Tātou te talo. Lea tua lo whai. Ua ea oa o mai e ala ia Yesu lo mātou. Ia Yesu lo mātou whaola. Ia mātou wālo lo whātu ia te oe ma le wha maoni. Ia mātou wālo lo whafoi o mātou tua oe. E loa le moni o lo mātou wālo lo whai a te oe. I lo mātou wā mō mātou tua oe. O le nei Aso Sa ua whaapitoa mō Tagata Sulufa'i. Oe ua ave ese e whaamalosi. Po oe ua sosola ese mai a wāsa wanga ma mawhatianga i o lātou o tunuu manuu. Sa soifua mō lai. Mātou te talo mō Tagata Sulufa'i uma i le lalolangi atoa. Ia whai fo'i la mātou vaenga o le fesosoani mā lofa ia i lātou. Ia mātou amana ia ma whaatau waina a lātou tālini ma mea lofa ua maua. Mātou te talo mō le file mū i le lalolangi. Ai mai se lava i atunuu o lo o vevesi ona o le whaelonga lanu o Tagata. Ma le sāwaina o Tagata ona o lātou lanu ai mai se le vā o Tagata papae ma Tagata uli Amerika. Ma isi atunuu e a fia ai fo'i Ausitalia nei. Ia maua e tai o mālo le alofa ma pule tonu ia maua ai e Tagata uma le file mū ma le manuia. Mātou te talo mō lau e kalesia i le lalolangi atoa.
Ia ola ma wha maoni I le tala le lei. Ma ia o ao fola fola ma wha malolo Ie ma whatia ma tinga ina. Mātou te tatalo mo le e kalesia ua mātou ngā lulue ma au nai. Ia iai lo manuia ma lo file mu e leo leo ma taita ina ai. Tatalo mo au wha manuianga mo sio mātou a tunu o Samoa. Le whai ngā mālo, le pūlenga li I ma whai pule, I nuu mālalawhanga. Le e kalesia ma tapua inga ese ese. I le fola ina o lo fina ngalo. Whaamanuia Australia le atunu ua mātou au mawai. Whaamālolo Ie mamai. Whaamaise Ie whaanoa noa. La veai Ie o puapua ngā tia. Whaaloto tele Ie ua whaavai vai. Ma le saolotunga Ie o nofo polonga. Whaamanuia o mātou mātua a inga ma whanau. Sauniga I mātou uma mo whiau ma ngā luenga ai maise o whanau ia o onga I le nei vai Aso Sa. O le tatalo lea I le suafa o Iesu le whaola wa mātou tatalo atuai. Amen. Amen. Whaauina I le tātou pese. E tu mau mai o tātou lunga o malava le alofa tu noa o Yesu Keriso lo tātou whaola. Le anga le lei whai pea o le atua lo tātou matai. A atua ma le mawhtanga lilo ma le anganga pa ia. Nei se io o le whaavavau lava. Amen. Amen. Ia manuia la sanga o le nei vai asa. Whawhtai.